Nani guys, igama nginqobile niphathela amazwibela e-Inimba angomhla ka-26 December. Guys, uLikamva-ke ugcine ehlabe phansi ngedolo, wacela phela uZethu intombi yakhe ukuthi-ke ibe unkosikazi wakhe ngokusemthethweni. Lapho kwenza konke njalo lokhu, abazali bakhe bayambuka guys, bamane nje baphuza kakhulu ijuice. Kubonakala nje ukuthi lento ayibahleli neze kahle, kanti usekevele wabatshela ukuthi uyimisile ngokuba uhusband manje yena usefuna ukuba indoda emadodeni. Bamtshela ukuthi kusase-eli kakhulu, usasemncane, akathi ukukhula kancane umfana, athi ukwazana kangcono nale ntombazane before acela nje umshado. Kodwa uBoy ubonile ukuthi cha, engathi abazali bakhe bayamcindezela, wabona kungcono ukuthi-ke athi, will you marry me on a Christmas day? Guys, ugirl uvumile-ke, and ukuvuma kwakhe-ke kuyenza inhliziyo kaLikamva yathi cosololo. Akupheli-ke lapho, uze wayithatha le ntombazane wahamba wayisa ekamereni lasemzini wakwamabandla, walala nayo. Ekuseni nje kuthe ebhizi uThumeka esekhishini ethi upheka phela i-breakfast, uphekela umyeni wakhe uHlathi. Nangu uLikamva uyabajoyina naye breakfastini, uqeda uletha intombazane uthi ayihlale phansi. Hayibo, umane nje uHlathi wadla imihlathi. Wabukisisa kahle ukuthi ngabe ucabangile uLikamva ngale nto mande yenza. Hhayi-ke uThumeka uthe mewabeka nje amaqanda phezu kwetafula, wabuza uLikamva ukuthi wena Zethu uyawafuna amaqanda? Wathi Zethu cha, amafutha angeke akwazi ukuthi abe right for umzimba wami. Kwabonakala nje ukuthi ugirl uyayiqhenya, but-ke wagijima-ke ubhuti wathi ubhontshisi wona ngcono udle ubhontshisi. Hayibo guys, emzini kaHlathi, uHlathi umane nje wathi Kamva, bengicela uba sithi ukothetha kancinci ngasese. Hhayi, wacela uxolo-ke kwintombi yakhe, waqeda waphuma noyise. Hhayi-ke uHlathi guys umtshele ngqo wathi mfana, lento oyenzile ayilunganga. Wathi yiphi yona tata? Wathi ndisho ukuba ulethe umuntu wesimame emzini wami, phela wena awukakabi nekhaya lakho, so akulunganga ukuthi ulethe umuntu oza edle i-breakfast nathi. Wathi tata, uyamazi nje uZethu ukuthi uyi-girlfriend yami and soon uzoba unkosikazi wami. Wathi kodwa hhayi ophahleni lakamabandla, hhayi ophahleni. Yabona lento eyenzile i-disrespect, kahle kahle ukhombisa ungahloniphi sinonyoko namhlanje. Nokuthi uzosabisa ngokuthi wena uzoba nophume uhambe emzini wasemabandleni, fine mani uhambe-ke emzini wami, ngoba andizukwazi uba ndimelane nalento ukuthi ngizokubona wena wehla wenyuka nale ntombazane emzini wami. Ayi-ke guys, uLikamva-ke andazi noma uke wayibona lento ukuthi wrong, noma uyibone ngathi nawe usewutata njengoyise, noma usefuna manje ukuthi naye ashaye u5 emzini wakomabandla njengoHlathi, ebeyona phela ukuthi manje usenonkosikazi naye usekwazi ukuthi athethe izwi livakale. Yabo nje kukhala isicathulo sakhe naye. Kodwa-ke phela uHlathi as long as esakhona kulela khaya, ohlezi ewumntwana, kungcono khona kubhuti amane asheshe aphume inxiwa lakhe ukuze akwazi ukuthi-ke enze umndeni-ke wakhe officially, engaloke njalo ezocela-ke ama-permission kutatakhe, ngoba as long as esalapha ophahleni lakamabandla, yonke into akumele ayenze kuzomele aqale afune i-permission from uHlathi. Guys, akupheli-ke lapho, uHlathi-ke wahlambuluka nakuThumeka, emtshela ukuthi lesi sithombe asithunyelwe umndeni walaphaya koBhikitsha se-Christmas Day akasithandanga neze, ngoba bekade kukhona nomndeni wakongcukana begone ubavumile phela, ekhombisa-ke uLazarus ukuthi uyena utata kabavumile, embeke la phezu kwesifuba sakhe. Uyasho ukuthi la bantu laba bayandichofa, yazi sonke isikhathi ndithi ngiyayidlulisa le ndaba kabavumile, kodwa bona baloke becebula uqweqwe esilondweni. Kuyimanje ngiphatheke kabi and ngineshow le picture bayisende ngoba nakho befuna ukungiprovoke. Hhayi-ke guys, umane nje uThumeka wabona ukuthi ngampela lento ethethwa ngoHlathi iyinyaniso, waqonda ngqo emzini wakhe-ke uZoleka eyomtshela ngqo ekabhoqa ukuthi akahlukane nomyeni wakhe, akahlukane nokuthi aloke njalo methola ithuba azoprovoka umyeni wakhe. Uthe nje yazi Zoleka, andiyithandisisi neze lento ukuthi njalo nina niloke njalo nje nichukuluza uHlathi. uHlathi wamkela ukuthi like uhlulekile ukulwa ikhesi yomntana. Okay fine, niwinile, okay, nilitholile noxolo saxolisa, then what more do you want? Leya picture izolo beyingekho necessary.
wathi uyazama ukuchaza uZoleka ukuthi hhayi leya picture isendelwe wonke umuntu oyifemeli, ngisho nebantu abangani ney'hlobo basitholile lesa sithombe. Wathi still kuzomele nicinge manje nenza into. UHlathi uwumuntu naye, unama-feelings, uyazwela. Ngaso sonke isikhathi nina nihlezi nibukisa ngayo, nangephathi kalikamva naletha uBavumile ngoba nifuna ukuprovoke uHlathi. Yimanje it's Christmas Day, nina niletha i-picture la uLazarus egone khona uBavumile. What are you thinking vele? Ayiwaxolisa-ke ngampela-ke uZoleka benoLazarus basho ukuthi it was not intentional, but-ke already isilonda bese sesivuliwe guys. Umane nje wacela indlela uThumeka wangafuna ngisho ukuthi ahlale phansi adle breakfast nabo ngoba phela bekhombisa kona ukuthi ucasukile ugirl and ubeze la ukuzolula indoda yakhe. Guys, akupheli-ke lapho. Le kozondo kade kune-relationship emnandi kabi phakathi-ke kukaSydney nabantwana bakhe nonkosikazi wakhe. Kubonakala nje ukuthi the spirit of Christmas is in the air. Kodwa-ke kuthe kusanjalo, washo-ke umntwana wakhe uLwandle ukuthi-ke tata, kune-pitch engifuna ukuyisebenzisa laphaya kwiKhusela Tech, bengifuna ukuthi uyilalele ungiphe advice. Wathi uyise, kulungile mntanami, ngithi shwi kancane ngizobuya maduzane bese ngiyakulalela, kunento ephuthumayo kumele ngiyi-attende. Uthe ubhuti-ke sathi ubhizi nge-laptop yakhe yamane yaphelelwe ibhetri, kwaphoqa-ke ukuthi asebenzise i-laptop katatakhe phela uSydney. Ne-password ubengayazi, kodwa-ke unina umane wayifaka i-password because vele alikho icala nje ubekade ezosebenzisa i-laptop kayise. Kanti akazi ukuthi uyise uphezu kwamaplan amasha okuqumba phansi iKhusela Tech. Uthe methi nje eciphaza, hhayi yamane yambula konke okuneKhusela Tech, yonke information abekade ifuna le phela kuLinda imane yavela pa. Wabona-ke ukuthi cha, lo baba wakhe still akakayiyeki lento yokufuna ukulwisana neKhusela Tech. Okusho kona ukuthi mebuye uSydney la aye khona kuzomele azame ukuchaza ukuthi ngampela wayifunani iKhusela Tech. Kungani sonke isikhathi umethola ithuba afuna ukuwisa uZoleka kangaka, ngisho sebephumile empilweni yakhe bazama ukuthi-ke manje baqashe abantu abasha, but yena akafuni ukusuka kwiKhusela Tech. Ubhuti bamxosha, lo bhuti lo wathi akahamba move on nempilo yakhe, but still iKhusela Tech usaloke ebambelele kuyona and he's not breathing until ayibona iwa phansi ivutha amalangabi. Iyona nje imotive manje anayo uSydney empilweni naphilela yona kuyimanje nje. I-New Year's resolution yakhe kuzobe kuwukuthi aqumbe phansi iKhusela Tech. Guys, hhayi-ke njengoba-ke useyalazi lonke-ke udaba, uLwandle asithembe ukuthi uzomnqanda uyise engaze athi uyayiqumba phansi iKhusela Tech, kuphinde futhi induku zishaye yena ayigcine seyibona esesejele. Aphela lapho-ke amazivela namhlanje, ngakhohlwa ukusubscribe nilike ni-comment. Until next time, bye. Nani guys, igama nginqobile.